Alright, so good evening. Karibu sana kire mubango Joan Kathenopel. Tugitigera mwerekera jo mugongo ningi kiuthige siasa 2027. Na narua turiagara South Imenti. Tugitigera aboge tashirio ijiri ya West na East. Na turi na munya jo kwatanira na Kinotio Mwenda ningi Vincent Sultan baraba gututetheria kuthoya tikio thia kige siasa witi na mbere ningi mwerekera jwa mugongo nimbe twakaba mutharimi twi live kiri mitandao ya kinandi at Meru TV Kenya ethira gituma macokio jaku ningi comment yeku tukethira tukithingatira papa kwa hapa. Karibuni sana Kinotio Mwenda, good evening. Good evening to Bwana Kabwe. Ambuge, thank you so much for always having us. Ibo gonto bago tukaribishaga kipindi gyaku kenda tuendelea kuthomithania na Meru na ugo mumero nagwe ututegerete ule wale ule. Thank you for always tuning in to Meru TV na kututhikaira magita jonde tukathomithania. Asante sana. Vincent Sultan. Yes, Bwana Mutharimi. Karibu sana. Asante. Tureaja kaire jaura twarea kaire kuthomithia mukari wa Meru, kuthomithia mukari wa Bogeta East kana South Imenti, because now today we twina my friend from the both Bogeta na ingwetekia mukari wa Bogeta East na West na South Imenti kana Meru jumura gatethe kana kira tujite kwariria na arua Sure. Na kethia ngubu kwa boy baire boriwa kuthomithania kana civic education. Bwana Sultan, non tubayo kona ire very important kwithira atongeria na barabara kire in positions cia atongeria kwithira bagindi na mbere kuthomithia kana civic education. Yes. Nkona kwena obataru muno bogwitana muringi kura kana mukari wa Meru County akichiawe chia kuringa kura imbi toma mtu aringa kura imbi withairwo expected kugitirwa tonto antu bara baingi Bwana Mutharimi mtu atakuringa kura tonto bwa out either ndejire na chiringi 200 ndakunenkera Kinoti my friend narejire 200 akunenkera kuona kiu kionto bara baingi betakuringira kura batithero bena maono kana bathomithwo bamenya ubataru kuringa kura jo tukuga umenya undaringa kura ndaringira muntu genuine ura witete kumbakira njira tora university na mbeja chia wakiromba kura. So that the best thing ya kwamba kumenyithia muringi okura gitumi gya kuringa kura imbio. Apart from gitumi gya kuringa kura, Bwana Mwenda ni buri kubunge mwakari ya bati kwithira akiwatira kenda nwethira ayuchanuka. Only right now ndo mwa wa baraba kuthithia civic education in the entire Meru County. Na oni warambita imbera antu gintu kimwe nyiro netuma muntu agatiga kuthugania bwega na mpeja nengerekano egita ria Moi antu ibara mathuganio ja mega muno ja uria babati kuringa kura iro wethaira inya Meru antu bara Meru ethura ni antu ba watega inya wengwa kana bathikira ukona ibe deserving. South Imenti yathura kiraito muronge ari umwe wa gambi bara nene Meru County. Central Imenti ni ari na gitobu Imanyara weta ndenge ikware David Mwiraria ikware aba maoka maore simply igita rira ria Moi onto bwa mparera yare ona mwananchi na ari athina mwananchi na ije gutara atongeria bwega meake Kibaki no yeja Kibaki athithi economy akenya banyira muno nyiro etithuki nyiro ni njega at the end of the day nyagitumi tuguteta Kenya thai ni ura gutena nyiro yegitara Kibaki kwija akenya nabo bambeire gupumbazwa borirwa no tucoke thina nera twario kiyo egitara Moi kaire bambeire kuringa kura boy inyoga tega South Imenti yetu na ara tumite au ne twatigire kuthurana tutegete mutongeire twambeire kuthura na mbecha ingana tega ngerekano kiraito rire aromba kura magita jaria achina na antu bena mbecha muno kiruginto mukendia ikware na kirangine liongo kirangine
antu batura mbecha ugutura kungwa but antu bakauga ng'ania kiraitu no tukwenda onto bwae no mutongerio mwega bakamuthura lakini after igitara kibage after nyiro kibake people changed bamberia gutara muntu bate kuri nya kethera agaita ngoge kana atita bakauga tu tukumwendera kana imbecha ciawe twenda jathai tega Southiment imbecha cia mwire ithurano tega from the ward that I come Abogeta West yani imbecha cia mwire ithurano bia last time 2022 yategirwe no we na mbecha yonekane antu baire ki antu bau baire umobo no watonyire tene gutorania gutuori nya no kumboga mbikana no we na sera indongi bategire mbecha tega Southiment ni waza constituency beta bathura Kiminya yani wategirwe no we na mbecha antu bathura uguo uri kumbo banyiria antu betu egita ile kinyi da kumenya nthiguru yetu ithinene kairi tutumira mitwe bwega tutare atongeria barabara tweberia thinene yu sure na cio tugethira tugitonya kiria rayongo ya bati kuthithika kienda miro ita atagaria ara angi inde bwana Sultan nkiromba wikira ratirine witina mbere bra bwithirite ukikujira maturene nontu nandi mawirani yaikirwe 2022 na nandi ni tukinyite gita nandi ndawika mawirane yangi nontu bwa 2027 mawirane ya 2022 ya kuingwa kana ibai ni mawirane gura mawirane wana kabuye unikira nkauga gutewirane boinganitwe ugeto tega manifesto uninda thurite thirikari ire riku na indari na wirigiro bunene muno na I think challenge imwe tukurukira ichitomete mbithoro nkiuga onde Vincent Kenyochi Biriano nkethwa ndinde bene Abogeta East 2027 because twathurire manifesto etegwitithwa ngugi like today ugeto tega barabara cia gwetu iria mheshimiwa ora twathurira turombete achio ngugi nini tumwikie ngugi hakuna barabara imeaiangaliwa ugeto tega irasi bia ECDs utikirasi mbomba kuge yake to Abogeta East is I think 2 or 3 bila biomba kuwa be complete our area MCA inyantije rega kuonekana ri mashinani to be sincere togeta inyake utaga ke national government bwana kabuye manto jara yundi tonyete kiromba kura najo tejo naru ekogeta. For example, allow me speak of airstrip wekwero ni gwakwa Meru kana state launch. Ntekuona ire ke big agendas cia bottom up ira to akathairwo tukithura thirikari. No kuona why do you come to wakira Meru state launch na tuone airstrip may not be meant na tuone airstrip wakaguma? Does it make sense? Wa neki utegutwakira nduka arrange tweberia jam from Gikumene gutonya access ye Meru town. Nukuona so manto jara thirikari kugita tijo mwana inchi okawinda go expect na tijo to expect ita tukiringa kura so iketo minkuona oni ndekenywa ntenganiri mukari wa Abogeta East atenganiri because ukeja kwethirwo ni airstrip tugwakirwa kana state launch na tutegwakirwa barabara where is the benefit? Naru investor bwana mutharimi akeja kumira Gikumene akeja ogoro aumeta bona Nairobi akinya Gikumene agataira ngare huyo achoka. Kwa nini? Hakuna access ya kuingia town. Akwera mtu alete tirera chia Meru town aje? Uga hapana. So keja kwethorwa government ni kuthingatira mantu jara yaugire tere baturomba kura wetho atwira tirine ndongi muno na twina track record ndongi muno egwiterwa ngugi lakini ugeto taka ni I think inyanke ba ya 35 wetho mbaete percentage nene muno for the years that in government ran it from Ruto utonya na kanali njimu ira ikuthai so inkuona tengo gegwitwa na iketo mbatu to youth kana aspirant ba guchita agency tukuga itona nkerongo gina tugaitore batere because we have pain because ingo itekia the leadership of tomorrow independent na batwe na generation ya roji batu twina yo bwana mutharimi
Sure. Yes. Na bwana Kenneth Wamwenda majenzi and of course ni beta na mbere gukinyiria mogaruku ninge bakimeneria inde criticism era bara kire twanya totongeria era bakwithira bakiruta kire bara nabo bakumeneria thirikari ni ati baba kuregana na thirikari na bakopinga baipinga ake batena kira bakuga tokathithia kina kira na bakairwa batena agenda batena plan ni watu ana mipango. Thirikari ayo meimono wije egita leo ndenya bara bachetha futimbo kwe msemo jo mwanto bauga tutechindirwa kieni yetu na ndinya thirikari nije techindirwa kieni na kiaona kieni kira thirikari ije William Ruto imenyeretie na ije mono ikieni gitawa gya promises utebachinda kiu barenda nya opposition tutiga kuga mwananchi na kwenda bona twambiria kuga ubatu tukathithia bona na ituije batu tutechina na rutere rwa thirikari kweja na promises thirikari eje William Ruto utikona nthiguru eje wita waga promises ile baeje na batathithia so bo barenda tutonya twambiria kuga nkathithia na bo beja na nkathithia inene nkoroki naju muchetho tutechetha thai ibatigerie one budget irera thomiro thai ira bakuretera finance bill mweri jojo budget eu nekiro manto jara Kenya bakwenda finance bill ire kithomwa ni thomwa na manto jara Kenya bakwenda that is what we will call out for bo ibuto kauga na bo eu ne ombuira tugenderea kuringa tutereka tutonya manto ne janga ndatonya gitene nkathithia antu bako bathine for 1 year betereterera ngatonye tene haiwezekani na nimekataa bara beitene aba gaita ngugi na twabarikania ngugi ira batitete kenda baita tuteambiria promises thai atutaki batu twina akiri che kuga jara twathithia twatonye tene but kaute ko kanya gagukurikania ugo wigitene thithiria mwananchi untu fulani. Sure, bwana Sultan. Yes. Of course taburea Kenneth Wamwenda arikia kuga budget ni rekitia kuthomwa ni CS John Badi ningi akiuga muno atongere bara barekiri upinzani ni bagutambia nguto nderi itinde kinyiro igi finance bill ekenda gukero muriro majenzi. Ntegwetekania na Mbandi because few years ago Mbandi ararekere opposition aparali muno thai na ndao kinya ako itaitirwa kithirikari jara jonthe apinga ijo support bagekira ntekuona ura thirikari bati kwithirwa ki bagina na opposition about baba gwita opposition ibo bathondekete thirikari ije ukwelewa so ukeja kwithirwa uningwa ndekenywa cibiriano kana gatindiri kena ara mashinani igakuona umaitu airerwe. So what is Mbadi telling us that any opposition ekwendia nini propaganda? There is nothing like propaganda. A Kenya kaba kinyete anto ba open their mind bwana Mudhalimi bamberia kuona uma bwa manto. There is a problem in the current regime. Ukuona kira bwa promise renda ugateka ukikugeteka. Kira to manifesto jara to enderwe mwananchi wa Kenya aringa kura bwana Kabwe ena wirigiro bunene muno boko geterwa 1 2 3 it is never done. Kila siku tuona our president endegene even today is out of Kenya no kuona omuria kauga wete mutali getete ochoa but ndona president yejete auga narua nkuma Europe na 20 billion achieta kwa barabara mero no kuona. So Mbadi nati otuira takatu tutarara ndo munya tuito ituthomete ukora na tutikwenda kwairwo tukira kwa ati sijui kinoti omwenda no kwenderia bangi nini propaganda apana kila mtu Kenya no chionera metho Kenya it is in the wrong direction bwana Mudhalimi as you are talking na tukaendelea watu tukalea gukiria sauti chetu tu agency opposition yera bakuga ni opposition ambapo ni ira yonire Kenya tete bo gano kuona na ro
Kang'ata wa barua ameanza kuona hata yeye hapana, this is not what I voted for, ambiria kuebera. Unaona, na wengine wengi, why not me? Na ingwetikia ni mbereta mteresha Ufaransa, Rais William Ruto narikite kuga 2 billion igatengerwa mkiroki ya anto ngiri emwe ebara bathiri kire gukirokira protest iri njira ya compensation kinatio mwenda 2 billion ishiyete ibu Rais William Ruto akuga nonto kwa compensation la barari manteo ye human rights kioto kiomo. William Ruto ankwenda gutumana kiwe through mubunge okwa Chandra Kamwiti. Kiminya itu ije ogwe ntumwire nyingi utekinya ya Ruto. Tukwira uringe no ge finance bill, ke bill chesha, ke bill inge nyingi gotumiza okabuga yes. Lakini ntumweje mekinyie. Onto batu tukonoga. Eta were William Ruto atire maisha ja mtu jate na mbecha inyake ja na bilioni ngana kuma France. Sisi sio wajinga, maisha ya binadamu hainunuliwi kwa pesa. Uteomba kuraga ana ba Kenya rira bakuthithia peaceful demonstrations mtu ogeretie gatamba na bendera na thimu umurathanga arafu onenkera mochejo wao mbecha ugatukorerwa. Atuwezi sahau na atutasahau kiminya kinyie wire ntumwa atwa gutuma eta wire Ruto atire na kwendia nthiguru yetu muno thai njeshi ya France era aretirwe Kenya 1000 French legionnaires by Kenya askari ngiri imwe na ituiji nyabi wetete kugira France imbecha inge kendeja kubanenkera otonga bungi bwa Kenya nkuruki na kenda njeshi ya France meane tumero kugarura thirikari ire igutethia mwananchi West Africa na nde itwenete te gutwendia nau France yetete ki French mwire na kareo nau na inya mbecha ciao ciandamu batu tutikwenda maisha jetu ainunuliwi kwa pesa. Na Bwana Sultan, yes, akere munini wa rais na ugite gathira kuri na second round ya wonjorithia kirimbe umbethe empowerment program nyota program kwari na the first round assessment yeku ya wonjorithia burabu ithirite buki impact vijana mashinani. Bwana Kabuhe ndakwira thirikari ratu neo ya Narua, they are jokers of the day. I think that question no toritio aja kaire na ndo chokeria bwa kama ndakwira watu walipiga sherehe. Ni kriteria gani serikali inatumia kujua who is the right person wa kupewa ile pesa ya empowerment? Have they called for engagement rally na youth kenda baba nenkera mbechi ila chi empowerment ba kwamba thaiji nkuona bakiwa KRA ni kwa assess thimu kwa ikamenya nta file returns ba kwamba otega nini ke system thimu kwa bathingatira statement bona biashara orangita biashara kana transactions ciakwa enyabo kuromba rutha kana ba kundomba rutha bakigitaja beja kunenkera mbecha ila chi empowerment bwana Mutharimi. So what I want to advise our deputy president anka ugojo na kethero sauti eje kwana no imukinyire tafadhali anka aromba bwana deputy president itutige kunyangia mbecha cia Kenya iri bati kwethero igistoka amanda wa cibitari iri bati kwethero igitwakaira barabara iri bati kwetherwa ikiruja na ng'ombe iji kuiwa ndumuru na tigania isi ire bati kwetherwa ikiaka irasi bia ECDs laiji bwana Mutharimi anto akunenkanira mbecha iu ana balinga sherehe kwa njinya bakunyangia generation yetu nukuona na kubanenkera mbecha ite na accountability mbecha iu ichiete barabara ere uru atigire around cia igoji KK kwita mara kwita moro gakumira mitungu itunenkero twakirwa cio barabara bwana Mutharimi nukuona mbecha iji ichiete ciake barabara ekuma kionyo kuya Kanyakine kwina mamoto okiama gwita mitungu rather than kutwira atibe jiteroti ejere kueja na mbecha na batiramba kugita audit yaira baejanire mbere
bona muyuthi oroerwo ngiri 20 chiajarwo ngiri 22 ciagitorwo deduction na igo mtu akinyairu 18,000 no kuona bateramba kuthingatira bona ethera mbeca ire igocho ichi kuitithwa ngugi kana itiraitithwa na inyago bona mutharimi eto we reporter etogite nini aunditie kugwengwa wone ne antu bang'ana batethekete imbeca ire akuna antu betu ibaritirwo ngugi ingi tuthondekerwo barabara turugurirwo ni SACCOs na ajo mashinani mtu agite mantu jaraja kombo faindi community. Fair enough. Ende bona Kinoti otukona yaka criticism ya era bona Sultan ambiga kwethira akicriticize tu, for example project ishe kithirikari yore mutatara jo nyota mitaratara ya miako era ikuita na mbere housing program ninge mathoko akweba munya muno atongeria bagupinga mantu igi mathoko bakiuga yatethia mukari ninge inyamero kwithirite kuri na baba ingi bapingite project ya wakogaro ya rais airstrip ninge Gulf Coast utukona yaka ni thirikari both national na county ituko carry out public engagement njega communication njega na ku create awareness gukwega kenda gutariria wananchi mitaratara yongwa ni ambi itethia atia kenda itikaithire ikipingwa sana. Only the graduate of course eta project planning and management na gike thomo gietu itwerire igitare ontherero geta withire antu bena thina na wende kubatethia na project ire ka baita thina neu kwi gintu very important ubati kumenya antu baria ibo baije thina yao nkurukie ugwe. The people understand their problem better than you. Kwa antu bau ibo baije solution ne thina yao nkurukie ugwe. The people understand the solution to their problem better than you. Nabo ibu atongere bara be thirikari ne thai batemenyaga okwamberia nyota bari turia batu tu vijana tulibera antu apo tunenkera handouts changiri 18 kenyota program bagwete ni bothithia atiri mbeche ibo gotwache handouts nyie ni taxation Yes. bogetu mairachio bwanyia taxation mutori okorare anduka atige kuinga anduka instead kuinga nduka yara meampandike Ongere stock. yes ampandike ogwata kana ogwareria mantu amathoko thoko itwakiri kwancha ko bancha mbeji gwa kiguntu gweta wa mwichi one Na kama bakiri nya ijere one word kethira iboretie mwananchi wa areas you abogeta east public participation thina was ya never done. kwimbio barinde ule mwananchi thina kwimbio mwananchi deshu ategweta thoko buru though lakini bonto iba kwenda kuthukuma through projects jaiu beja baka thoko na ithoko itikareo ngugi ikaa nyomba empty white elephants nyomba ithongi lakini useless ke mwananchi ukwariria mantu ja imbire ngi ugweta ni uthithwa Ningwetikia ni twariritie mantu ya Golf Course and Even on addition with what Kinoti is saying, Bwana Mudharimi, you can imagine the difference between distance between Kamachege na Mwichione. Kenda wona thirikari ratu ne karitha ke kurano I some nini ntigo. Okay. Ogwataka kuuma Mwichione kwena Makamachege in distance ngana. almost 2 kilometers only Oninga kwira oma antoa go prioritize na thoko Kamachege kana Mwichione. Yes thoko ne ndongi eja gwako emoteu. Then mbechi inge antoa gutengera thoko enge on in the same nini abogeta east. Oteko nenkanera nyota. Ana beta guita ngoge. Why can't you plant a plant machine ya manufacturing? Twena something ekurani in the village e create employment. yes. Okay, ugo gwaka thoko emarigo. Mwichione. Ugo gwaka thoko emarigo. Kama chege. Kila mtu akuma marigo ja waretete thokone no ukenderia onge. Even you are fighting the banana market in our area.
because narua onde murimi marigo ja kompenda iria muntu umite kure umite o engwa kejocho marigo munde orania gintu kiu kina demand na kina value lakini thaiji mami okona mbirio tema marigo agikagia thokone mugori etatinda otirine gukunda chai kana okunda muchuba agetera thaa kenda cia kinya akeja agure marigo kithukio tontu mami na gwatirwo stress ariona marigo jakwa jatigurwa akendia kithukio because they are congested in the market lakini ukeja kwithirwo ka twagitirwo public participation thoko iji yeja gwako thoko emwe like for now I can tell you for sure thoko ekatheri iri aja itaro tonyo ne antu it is parking in Probox na marori thoko ethimangiri iri amu thoko ekithongo iko no kithaku eta kanyakine gwetu rengo kwira kwina samunini ikurani ndiguru eto tekwera ndarene kwina thoko no kuigwa kanyakine the other day last month na inya Sunday ndirari kanyakine on my way to Ndongori ito makara ndethire tukenda gwe thoko ne kanyakine makara okuona chakos na 90% thoko na thoko iri empty so why are you adding so other thokos in the same thokos si ujengera ya manufacturing company ambapo jora wewe nkiuga kana ora mbugage campaign cha kwa bwana mutharimi tukeja kwithwa na arua twina go down abo geta east mitindie marigo etithiro kiura ira ndiguru withirwa tukithondeka mitundu ana betu babo kwa anda utiengiri 20 bakaringa sherehe mtu abati kwithwa akikwata muchara jo 30,000 no kuona taxi kagito au na maendeleo jakagita atia jakeja nturene ngugi bati kwithirwa ikiuma Nairobi ikeja guchoana betu naja mitembe ikiuma Nairobi na Zanzibar na Rwanda ejirite mitundu ko mara na kanyakine na ihururu na gatia na ndarene na muichio na jojo gwakwa thoko hii nukuona ukeja kwithirwa twina thirikari kuthuganiria mwana inchi kawaida na yakagita public participation ikireta mantu je kureta jotheri nukuona na arua murimi onkandi ugeta raiki na this macadamia company ni mitungu hapo Nyagene secondary withera rori irungamia u cieterete nkandi irikia gukonyorwa eritwa ka kenikara bagura kara muchaina akwenda shells igatigara zinachukuliwa zinaenda Mombasa ukethwa twina go down mwichione ukuona thoko eci na rere kana kithoko tewe kanyakine kwenderwa makara na ukungi ndere iko miaku ukuona kugekirwa mutambo shells ira cia nkandamia ukethu icho tukuthondeka nacio towels ana betu bakona ngugite kuja kubanenkera andauti ukiuga na empowerment ukuona shells ira nkandamia ikathondeka kioni takiki kuthondeka metha nukuona shells ira nkandamia ikathondeka gikombe gya kaure ana twakiritie employment in our villages tekuja utunenkera kinoru standium atanda utie ngiri 18 na ni ukazi ya bure unafanya mbechi hiji te accountable tutengeneze don't teach me on how to borrow a fish or how to be given a fish teach me on how to catch mine na bwana mutharimi unikeja kuona kanya ga gutongeria bogeta east ojoranda ugire nyombe kaire Meru TV anto bato kuma in other countries bejete kuona what is happening in Abogeta because twena munda edito dai kwena 7 acres of land utengo kijogwiterwa kidai public land iko empty ugeta kithakanaro kuna public land ugeta nyomba yathi kuna nini public land ugeta yororo kuna public land utomba kumbira no twage anto ago set go down ekwandika ana beto 600 tuku production either 1200 double muthenya no tuku no kwerawa na tukethwa twifaita puberty je twina mashinani lakini mtoko weja na ngiri 18 onenkera ndeta ndagura muchuba ndararira ndeta ndagura nyama ndara kana chips kana ndaikia ngao friend out nimesaidia generation ya kesho kweli. Thank you. Fair enough. Bwana Kinoti Mwenda,
ugikugambie bwa sultani yeye gukiria urimi ni gutigira kuri na baita kiri urimi value addition ni ari kuyangi buka ya kuthithika mukari aithira akifaindika nkiroki ya mitaratara ya ukona igitithua ni atongeria thina ya utongeria buria twithuraira bo thaiji utikingi bathuganagia uria bakaomba kuriambia cha thirikari. I can remember kuri igita atongeria mbere kuthugania uria bakare bathuganagia uria mwananchi omba gutetheka. I wish we can go back to that. Ikwari na plan ja ruguru naya abogeta west ikwari na plan endongi muno igitara kibakiwe. Plan iu yare kuthithia avocado processing plant area Kithaene. Yes. Right now Abogeta West neo number 1 exporter ya avocados in Kenya. Na jathai avocados chetu ni rari kugwa bei muno. But kethiri twari na plant yetu ya ku process avocados iu murimi wa Abogeta West atendete asara. Onto mbokando iragwaga at least thai go thoko ne ambirite orugoka kaire. Lakini mbokando irateja kana ikendwa bei mbaya sana. So ugo we mutongeria ubati gutega area ku imbie producer create nyagintu gikinene create ka industry tu a simple cottage industry. Yes. Ika employ nyanto 50 yake nyato tekwenda kaandika baba ingi kaandike 50 neo 50 u of course antu bakona muchara ntore na antu 50 ntore we gukura antu bau ibo wethaira bakurugura nduka chiendie kina bakwandika ng'ania onto terugura nduka wengugine no umendia wengwa bakwambiria miako bagwaka ndaka ichionthe nari bathomerete plumbing bonde na masonry bakwona ngugi yani economy ruka ori mwetu but tukendelea na trend twineo people will be jobless anto bakandamana no bakarathwa yani ndeguru yetu within the next 20 years itethera nya ndeguru kaire ikethera ndeguru tu ina ndo akira mahali na wamba bo wingi muno. Sure. Na rwa kiaria riboti to ko thondekeri ni Jeff Agituma wari governor akaira Mwangaza augite nkathira ni ndebene 2027 ikiuthige kari gikurua how is that possible politically? Sultan. For me kawira riria mbuga rigitine na gitire jara gitire kuga ke agachoka obisine ntiumba ko judge because hiyo ni mambo iko kotini atuja nenkere time koti diru nayo yona na impeachirwe ura gutebatere itamurudishia yona na kuna impeachirwe legally endelee ukaranja Meru te mtu umwe unaona. Yes, kuna wengi sana wanaweza ongoza Meru na future te basically twake mtu umwe na nio tukuga itutera makinya jo tongeria because people think of only ora beje kwina bangi bo chiaro kwina bright mind ikujero aja ujo we have people like kinanja yara marete unaona mtu oja kana rais mantu ukono urajale he advises so many politicians. Why can't we try them? Why are we waiting for Kawira ate achoke na impeach achoke gitena kaire sitaki kuongelelea hiyo sana iko kokot tuipe na time unless my friend cannot have something to add on it. Yes, cannot. Story ya Mwangaza nayo story yotatanisha ama na oni nkamwa kumetaka na perspective ya William Ruto. Mbere moka meteka na story ya Mwangaza ne kungwana na muno na story ya Rigathi Gachagua who was also impeached. Gachagua case ya wene irare kotini na itoronire ora koti iramigitire baraugire iyo mo Gachagua ito kuona ugwe akieku otanenkerwe
no impeach rwara butebati ende ugwenderea gukara we impeached ou nenkerwa 50 million. Yani koti yauga uma badu atware moko akitu atukunenkere ongo na statement eu netumite ndakarange thugana ya mono ijaka koti cha Kenya igo control a person utenjanji batu kuona bae maithene state capture. Yes. Ou nande ukathikira naru rwarero Mwangaza from a similar angle. Mwangaza no one ale atonyera. Onite ando kiama kia Mwangaza at the end of the day. But integamantu ninde open. William Ruto nagereti muno kwinithia Meru tutam. Na niremete. Ote mutongerio Meru atetumirite na niremete. Na nino akarende guru akauga ajuke Mwangaza Meru ekaina tutam. Na aina judicial capture jeu tuonete ki ndigambare ule gathi no ete akera the judges babwe kurukia ni Mwangaza bomuririze buge ata impeach rora kubati. Na William Ruto ageja kuthithio u itonete kuingia agitumira sheria boy. He can actually do that. No atumire court gochokia Mwangaza together to na constitutional crisis jere karekete ndeba northeastern together to na governors baire baigeten agachoka William Ruto no atekira erau no amwe na ndinya gutunya the current governor mutumanto ethingiete na ni onto simple ikuga tu agweka security oga access your visi just as simple as that. So story there's no Mwangaza justice in Kenya. yes, good justice Kenya. Story Mwangaza lies in the hands of William Ruto. Ruto no kabanga ethera Mwangaza akethera egitene thaiji kana kethera akethera independent 2027 kana kethera aka stand impeached. If Ruto needs Kawira I komorisi jare twaria. If he doesn't need her, Kawira is done. Boy buoma. Na Sultan vijana majenzi muno nyago kwirukira mitandao ya kinandi nibathirite bakimeneria akira bakuga ni mpangratano ya kiuchumi bakiolotera gutabarikia kwa corruption kiri maobisi ya mwingi kiri taasisi ndwangi cia kithirikari akiaria muthongeri wa Roots Party ari uganyonga Wanjakoya. We atonya. Karigi barawe la corruption. You know nayo Wanjakoya inyawe mbuga ya politician because Kenya iko na sheria zake. Inyoka gwato ule corrupt juzi turonete mtu gwatina I'm saying at kwena nini state capture echo turonete mtu gwatina 65 million. Chienyomba, that is money laundering. Igoro nkilo mangasheti rokere ndiona the same person nukuona ule obati kwithirwo endene the same governor ule agwitera ngoge na mutumite trip in America. Nukuona uyu mtu yesi alishikwa lakini ukuigwa governor lawyers baba keja go interpret courtin boru ale kukira antwen bali ugale US under official duty. Tukarwa corruption yate. The corruption itself, nyanjensi baka banga kurwa yate bwana Mudharimi, the corruption it is in our systems. And itaka is something inherited. Nakuona tiga oni ningo nde Vincent Kenyo Sultano Sibiriano nkairitaneria nkauga to me I believe myself with the corruption. Kana jana nde na tekango nde aja go mono based on that okay to teka my aspirant roto ku tu na ke rutere ne rwanga bana bwana Mudharimi na impendete kunenkera mukuru weshima mono bwana Njeyara na nenkeri gite wa thirikari ne mutuma no kuona lakini gite kile kiari na mishukashuko Njeyara alikataa yeye mwenyewe. Uona ruga nenkero nguge orega. Ngalingana.
Very Kuingira good. latrine. Very good. So, why even I decided to say JR tosha kwa governor, it is because ako nenkerwa gite nona kweri gite balance to gite gite ni kibati kuthwa gini ankenderia kureria Meru. Alifanya nini? Those are the right mind we want in Meru. Corruption iwe kathiro tuone antulir. Yojo kwewa gite akauga ri kura antu bangi bakurira gite. I don't have to benefit nakio. Antige antu Meru endelea kurira angite atia wacha ni step take on arija ire goro no kuona if we can get those fresh mind na ya kinyua civiliano I can tell you mutharimi Meru ithero itete bwega and other counties will adapt na Kenya igakara bwega tugakara janthe goro ichi wa Arabuni ya Middle East. I have been in there bwana mutharimi antu bari bethero bendete nthe goro ciao ukethira nthe goro ti corruption. I've been to Dubai ukethira nthe goro ukagwatwo na corruption unafungwa maisha. I've been to Qatar sheria enda nthe goro eku corruption zero crime no kuona zero Corruption zero. yes Na bwana Kinoti, a few ones on corruption and then your parting shot. Only ni tenda gutega the ideal situation tega situation ureri. My brother, ni ora situation ebati kwethira eri. The situation as it is right now, corruption Kenya itikarithira. Na thina ni atiri corruption ni ite ambairie kiatongeria ambairie ki mwananchi. Weta ukethira muntu ejire akuretera manifesto entongi mono akienda umuthura. Ugo mwananchi nyote thikira manifesto. Ugetera akia mau akithira umurie watu tiga atia. yo chai Bas umwetia mbecha. Muntu weta amechemani etano akiura uo akamenyanga inya manifesto te muhimu wananchi bainya bate kwenda tuthiria thina ciao barenda tuba mbecha. Kethira ati agachoa mbecha akaburetera bukaria no atonya akaenda guchokia mbecha iria kwou agatwika corrupt onto wananchi baba mwethirie corrupt. So mwananchi umenye corruption amba area ugwe wachana na corruption na wone kathira Kenya. Sure. Your parting shot, bwana Vincent. Parting shot. Ugabiwa muthia. Uni ankera mukari wa bogeta isti let be we fast. Ithiro we ugomenya imbi ukwenda kugitiro imutongeri oro thurite. Kethiro ugayoni kinyua civiliano banga kuthura. Ithiro ukimenya imbi ukwenda. Ukenda handout ya shilingi 100 jairo jora mbwira na mashinani twachemania. Ukenda ukenya kinyua civiliano. Urapo mpendete na butimpendete. Ukuona? Mpe ningo gembete mbulitire na bogeta yetu igakara bwega. Thank you very much. Ni bwega Kinoti wa Mwenda and thank you Vincent Sultan. Riuringe iyo atutariria why Sultan. And That thing you have postponed. Oh no. Postpone. Next time. Mambo atethira ili ni bwega. Thank you for honoring our invitation, both of you. Thank you for engaging in a civic conversation. Thank you. Civilized. Yes. Thank you very Bwana much. Mutharimi too for hosting us. Endere tukorombera Meru TV ikure na inya muno ikinya mashinani kunde tonto ni ukinya sauti ya Mumeru na mukari wa bogeta East bothari muno aria babuka thugania utethio thuganiria ni Kinyua Vincent Civiliano the Sultan aria mwana abuna na kubuthuganiria muno uratumba utethia bogeta East ikethero ikiracine kingi nkethia mukari wonde wa bogeta East mbosaruti na aria buri mbwire Kinyua na bwendete bumurombere maromba number 1 kiu kyo gituge na kiama ye ni NDP National Economic Development Party au ni otule nawe kiama NDP wala Kinoti Mwenda Oni kiama gia kwa inopeu kiama kira kingatongeria bonde baria athuku ukethira mutongerio muthuku watona twina nguo cia green ugwambiria kumatuka wengwa. Thank you very much. Ni bwega mutegeri nonto wa keeping us company and thank you for choosing us. Mbeto akabwe Mutharimi.